Reka twekeze muri equipe ya PFC. Muri equipe ya PFC harimo amakuru meza cyane y'amatransferi, ibiganiro birarimbanyije n'abakinnyi b'Abagande bagera kuri babiri bakina kuri poste APRFC ikeneye, harimo na nimero 10 ukomeye cyane w'ikipe y'igihugu y'Abagande kabisa, n'umukinnyi ngenderwaho w'Abagande. Ngira ngo ni imyanya ya PFC ikeneye. Abafana PFC ndabashaka mwese tuze tuganire kuri abakinnyi PFC muri iyi sezo. Uyu mwaka PFC izagura abakinnyi bagera kuri batatu, ariko ndetse n'umutoza mushya arinjira muri PFC mu gihe Darkonovic ibi bimwe mu byasinyiye atabigeraho cyangwa se atatwara ibikombe yasinyiye. Uyu mutoza Darkonovic rwose arava muri APRFC, haza undi mutoza mushya, ariko APRFC harimo amakuru rwose ko ku wa gatandatu irinjiza abakinnyi batarenze 4 kabisa. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane, ariko yatangiye kuganiza abakinnyi hakiri kare kugira ngo muri iyi window cyangwa se mu gihe cya transfer batazagorana cyangwa se ngo bigorane. Iyo watangiye kuganiza abakinnyi hakiri kare ibintu bimeze neza. Ni abakinnyi PFC ikeneye no ku myanya ikeneye abakinnyi kuri nimero 10. PFC nta mukinnyi ifite ukereye uburyo cyangwa se nta momeneri ifite. Ngira ngo umukinnyi ushobora gupasa abakinnyi bakaba bakwitwa neza n'umukinnyi Richmond Ramuti. Uwo mukinnyi murabizi ko adakoreshwa mu bakinnyi rero APRFC. Lamine Ba ndetse na Romanika burya ntago ari abapaseri, n'abakinnyi badefanda bakaba bagerageza amashoti, ariko ntago ari abapaseri. APRFC muri urwo rwego rero iri gushaka nimero 10. Ibiganiro birarimbanyije. Ni umukinnyi wari watsinze muri equipe nationale muri kira cyumweru gishize, ubwo twari turi muri window ya FIFA cyangwa se turi Yes, gatangiye neza cyane. Nizere ko wakanze subscribe. Turebe kuri aya makuru ariho acyaracyara muri aya makipe. Ngira ngo iyi nkuru yari yanakozwe n'umunyamakuru ukomeye cyane w'umunyagana witwa Miki Junior, wari waje no mu Rwanda kuri match ya derby. Yarebye match ya derby. Abafana ba Sport nimba n'abafana ba Sport bari kureba iyi video, ndajya mbabwire ngo mfite n'amakuru ya Muirekeve, kuko uyu munyamakuru yari yatumwe n'amakipe muri Tanzania hagati ya Yanga na Simba. Yari yamutumye bambwira bati uturebera abakinnyi, turebe ko watubonamo nk'abakinnyi babiri. Umukinnyi yashimye ni Muirekeve. Amakipe muri Tanzania yaramaje ati se afite iki, ashoboye iki, akina kuri post. Ababwira detail, abakubita amakuru ya Muirekeve. So abafana ba Sport nabo nzabagarukira kuri iyi nkuru ya Muirekeve. So iyi nkuru rero y'uyu musore ni umusore w'Umugande, kapiteni wa Sport Club Villa. Ni umusore imyaka 29. Uyu musore rero akaba yitwa Ronald Kiganda kabisa. Uyu ni umusore ukomeye cyane ukina nationale y'Abagande. Uyu musore rero ariho araganizwa na APRFC kugira ngo bazagere mu kwa gatandatu. Ikigendanye n'amasezerano baramaze kugira gute, baramaze kuba bagisoza. Ngira ngo uyu musore biraho biravuga ko rwose ashobora kuzasoza amasezerano mu kwezi kwa gatandatu. Birumvikana ko ashobora kuba wenda APRFC itahendwa. So ngira ngo ni APRFC ishaka gukoresha abakinnyi b'Abagande hafi ya bose bakina national. Ngira ngo barababaye hafi abakinnyi 5, ariko ku makuru mfite nuko rwose umusore Tadeo Ruwanga nawe agomba gusohoka muri APRFC. Murabizi ko yari yasinye imyaka igera kuri 2, kandi ni umugabo ubona ko asa nkaho akuze, ari mu myaka 32 34 gutyo. So ngira ngo uyu mugabo azasohoka, hasigare Dennis Omedi ndetse n'uyu Mugande Kiwanuka ndetse n'uyu Ronald Kiganda. So ndagira mbabwire ngo uyu musore akina equipe nationale, ni kapiteni wa Club Sport Villa. Uyu musore rero tutarajya ku musore ukina muri Vipers. So ndagira mbabwire ngo uyu musore ariho araganizwa na timu ngari ya APRFC kugira ngo muri window yo mu kwa gatandatu bazagire imyanya bafunga, kugira ngo niba bazasohokera u Rwanda muri CAF Champions League cyangwa se muri Confederation. APRFC nababwiye ko izagura abakinnyi batarenze 3, hagati ya 3 na 4, kugira ngo bashaka umukinnyi uko kuri 3, bazashaka umukinnyi wo kuri 3 ndetse no kuri nimero 10 ndetse no kuri 2. Ubundi aferi izaba irangiye, n'abakinnyi bagiye kuri 4 APRFC izongera muri iyi window yo kwa gatandatu. So ngira ngo iki nakubwira tutarajya ku mukinnyi wa kabiri nuko uyu mutoza Darkonovic
uyu mutoza Arikonovic afite amahirwe yuko ashobora kujya imbere ya Sport, ariko uyu mutoza yasinye ko azatwara ibikombe bibiri, haba icy'amahoro ndetse n'icya shampiyona, igihe wenda ashobora gushamo kimwe, ariko cyane cyane cya shampiyona Rayon Sport agize mu mwaka kakimutwara. So uyu nguyu rwose no guhita ava muri team ngari ya APR FC. Amakuru rwose ari nuko bespektinga ko uyu mutoza nawe ushigiye igikombe kimwe ahita agomba gusesa amasezerano na team ngari ya APR FC, ubundi bakazana umutoza mushya ndetse n'aba bakinyi bashya. Uko details zihagaze ku mukinyi rero wa kabiri urimo uraganizwa na team ngari ya APR, no mukinyi witwa Alan Okero, ngira ngo n'amafoto murimo murayabona, n'umusore wari watsinze igitego gikomeye cyane bakina na Guinea. Ngira ngo abafana ba team ngari ya APR FC mujye kureba highlight, bakinanaga na Guinea mu Bugande, bakinaga i Bugande. Uyu musore yakubise kufura, n'umusore utari muremure cyane, ari muri metero 170 na kangaye gutyo kuzamura, ariko uyu musore azi gukina kuri nimero 10 kandi azi gutera kufura. Mugende murebe igitego yatsinze Guinea kuri bakina mu cyumweru cyashize, bakina abatsinda Guinea igitego kimwe niwe wari bagitsinze, yitwa Alan Okero. Nawe azasoza amasezerano mu kwezi kwa gatandatu. APR FC rero muri ubu rwego barimo baraganiza abakinnyi hakiri kugira ngo batazagira murabizi ko iyo tugeze mu kwezi kwa gatandatu, abakinnyi baba bahenze, batangira gushira amafaranga menshi hejuru ya miliyoni 100, ugasanga ibintu biradukomeranye cyane. So APR FC muri urwo rwego rero bashaka gufunga detail, murabizi ko Denis Omedi yasinye imyaka 2, Hakim Kiwanuka yasinye imyaka 2, Djibril Hawatra yasinye imyaka 2, Mamadou Sy yasinye imyaka 3. So, uko urumva ko APR FC byibuze n'abakinyi rero bazasinya imyaka igera kuri 2 igihe ibiganiro bya bikomeje kugenda neza. Ariko nta nikigoye abakinyi b'Abagande bakinana muri nationali bari kubabwira bati iriya kipe ihemba neza. Urumva bora ni nacyo bababara kubabwira ati iriya kipe ihemba neza, nta kibazo kiri mu Rwanda, urebye umutekano ni wose, kandi urebye nta kibazo bariho barabaza bagenzi babo. Ni nkuko kugira ngo Denis Omedi ndetse na Kiwanuka baze mu Rwanda bamanje kubaza Tadeo Ruhanga, babaza ati iyo kipe imeze irahemba. Tadeo Ruhanga abwira ati ni kipe ihembera ku gihe, amafaranga yawe urayabona, uko ibyo mwasizanye byose ikipe yabiguha. Bahita bagira apeti yo kuza muri team ngari ya APR FC. Ngira ngo n'abakinyi bariho barabaza bagenzi babo bakinana muri national, ngira ngo nakinye bari banahamagawe, barumva ko ni ibintu. APR FC rero iriho iraganiza aba bakinyi ku munsi w'ejo nzabaha n'andi makuru yo muri APR FC, ariko n'abafana ba Rayon Sport nubwo twabonye wenda mutitwaye neza, ariko muri Rayon Sport nabo mfite transfer ya Iragwa Haji ndetse na Muhire Kefe. Ngira ngo abakinyi babiri Mickey Junior yashimye muri Rayon Sport nabo barimo gose. Muhire Keve wari uhamagawe n'amakipe yo muri Tanzania, barimo baranamukurikirana already, ariko nuko ibintu bihagaze muri team ngari ya APR FC. Nize ko mwaje mwese.